Fil-Biblioteka Nazzjonali fil-Belt Valletta saret it-tnedija tal-ktieb Going Up, ktieb miktub mill-istudenti tas-6 sena tal-iskola primarja tar-Rabat Għawdex, skola magħrufa bħala il-Happy School. Din l-inizjattiva bdiet minn 3 ġenituri li kienu strumentali biex l-istudenti setgħu jippubblikaw il-ktieb tagħhom illi jikkonsisti fi 3 stejjer. L-istejjer huma miktuba kemm bl-Ingliż kif ukoll bil-Malti. Il-qoxra tal-ktieb u l-istampi kollha huma wkoll xogħol ta' dawn l-istudenti. This project is about us, the year 6 students. Well, we're going to make a book Called Going Up. A book about going up. In our life. Going from year 6 to Form 1. About when you're in a stage and you're going to a new one, you're making a big difference in your life. Il-kap tal-iskola Lelio Spiteri ddeskriva din l-esperjenza bħala unika li jrid biċ-ċar il-kreattività u l-immaġinazzjoni ta' tfal ta' 11-il sena. Il-ktieb jista' jinkiseb mill-istess skola.